Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u an. President ka Khasi Author Society Dr. D.R.L. Nonglan ula ong ba ka jingpen rung ya ka tien khasi ha ka kernet bepra jong ka riti sensyar kari India kadang day ka kam ka bajuan namar kadon kam ya ka jinge trelang ka baklan na pedeng ka sarkar jela bat ki MP. Habakren syakilat patai kubor u Dr. Nonglan ula ong ba ka khasi bat garo menta kila yo jing itu kum Kiktian sarkar jong kejela hadien ba ulat ka Meghalaya ula ai jing minjur ya ka Meghalaya Official Languages Ordinance ka ba la minjur da ka kinhon menteri. Halor ka jing kentho bala wanra menshwa ya ka bil ban pinrung ya ka khasi ha ka kernet bepra u Dr. Nonglat ula ong ba umla ban kentat ba u MP Barem ka Shillong Parliamentary Constituency Vincent H. Pala ulawan ra ya ka bil kum ka Private Members Bill haluk sabha kum ba khatsan snyam menshwa. Henry ula pensyai ba ka Private Members Bill kam biang lada omdan ka jing ya ling ba ka linti ka biang bat ka jing lang bat ka sarkar pedeng. Ula ong ba ka kam kum kane dan kam ya ka jing kershan jong ka sarkar jela ki MP bat ka jing pen shisha ling ba ki jing tho ki jing wat benya bat ka jing pen sngo sha ka sarkar pedeng. U President ka KAS ula ong ba ka society kandang beteng ban ya khun bat ban kerpat ya ka sarkar jela bat kinong mi khmat ban shimkhya ya ka ne kaman khnang ba ka ktien khasi kan yo ya ka jing itu ha ka kerdan ri baro kawai. Keren, kasar kasansin, ngam dunai kalau itu kasansin, kibil interview support parlimen, ngapun kini kibil interview support parlimen, ekstern kasi, mencuba masih apa, kemudian nak lagi keren, ekstern kasi, regular kalau MP ka mau, bapak kira apa David Senley, gila top link, kalau itu minister, kini harus kopor, ke kasi atau association mencuai komunitas society bagi perkat mendekat di politician kiban wa efektivisi kipai ba ide berkuat ki record si bobol ni level yo kenapa nila bantong o kapten kasi kanumur ki bakran kasi kanumur ki state ki bakran kasi kanumur ki university kanumur ki court ki pula komi kapten kasi bak putar kapten ni pun senimla ni lengkap kasi ngetrela na kemau kopor bagasan kan yara iki buat ke komputer ke office ke ni ke tai na pendera mga napla mentabur ko pala le ilu kesensi buat ke bill atau parlimen kita pergi ke website dan yara mengajinya interview sebuah parlimen di kesensi baik ini baru ni seperti ini nama di nom trade ka kopor ke orang sosial media ni bertai dia pergi yang keterpakai di bantuan di bala pemilih MP kami hak nama pemilih yang berpikir di kos yang iba yang bersama nalale nama bese andre kubreu la bersama Tristan lagi ikan jona de berjauh di breu bala businessman ngabreu businessman ngade sarkar engineer kertas nem ada nantu ngarisain nama di menteri business andre ketua korban Kapol ke dalam sebenarnya election, naiki ke kantongan, atau termiskesu dari negeri, tik tentang politik, tentang parti. Walau kali ke kongres tentang nasional, ia teristo masih berdosa berlembab tentang pos. Ngayo ke kelompok mencoba bantiran kenika irian di teristo. Ngayo ke manual ban tunjuk teristo berlembab. Ini ke kami teristo tentang parti. Kini baru jom ke judgment real khasi ke judgment real menyokong menjungi uma Vincent Pala lada ngambakla lara yaka private members bill Shimla yaka banten urlong lagi penbori da sarkar banwanra yaka official bill. Kalau bandong ba kamdan kejing
ya trelang ke bakti kena pedeng ke sarkar jela lese berhukum unang mikmat syaka parlimen jin lada kadon ke jing trelang pedeng ke sarkar jela ladam bakla hai ki por hang ne ru kade ke jing ke sarkar hang thiru kade ke ju ke sarkar kin jin dalala ban wanra ya ke official bill ban habara ra ya ke official bill undan dia ban yo ka majority lawan ra kalian secarte kendrai pira ya ke private members bill kanungut pila ban yo ke kersan kai syukur tangba si pendep ya ketuka bentar kendrai lembah kini ki post name ki baladap ketuka bang ong mende ba ka jinge trelang lani ka coordination ha pedeng jong sarkar jela bat ki MP jongi katelot hadu kata kamdai tang hakiri clear sana melada nadu katna spak kena ko arajar lai terter hadu minta nimi i bakadan kebakum kata gaji trilang ke bati kena ina kata gaji jingga ke bakum dan di tin benrap jong sarkar nadu kasnem arajar san apo gaji ngalam jong majri lapan handai kiwei pat kidau kita kini kiba kampung san kiba long margin thot nani pensilan jadi di rumah polisi rotna but hagi jinglap jongi hagi jimbudin jongi kanong kajing bomdan kajing etrei sundrob nani etrei lang apedeng kasorkar jila bat kinong nikmat sepalemen ni kan mau atas nam khatna spa thandai ko lai kali kiktien habala amen nani penbhai ya kini kubapra la pendung thmai po kini kubapra but artli kidai na kini ka dom sete lamini kita kidai ke nimla bandan di Indonesia ba kidi penong tien sarkar kanong ka we ni kinong rem kubaklan hanrai ka badan kam e kedai ke jing simkia jong ka sarkar jela bat kinong nikmat hagitu ki arsin ba amen ya ka kini kubapra ki MP jungi ki kren parlimen handai ki kampat na ke jela lempa sega ministry ko badai ti hak ta garkam tingim ko asibani isu ya kini ka ju ka jing diko mentangi kentu ya ka sarkar ekonomi khmat sedeli bad ekonomi khmat hagador bartawan bakin yesno tilang gawai kumbale ka jela asam haga bapendrong ya ka ktien bodo haga tindu kembali ke jela Manipur apa pendong ya ka Manipuri